Hey, we need him. Right, I was on Sompa 93.1 FM. Sompa TV so on YouTube. Sompa 93.1 on Facebook. Over to me join me. Ewo Minister IBJ so ewo TikTok. Sana Johnson Regency and so ewo Facebook. Me ba cho ene ya yensira paa. Lady Bishop Joyce Atta ewo fia ha. Mame nkoma me mame akwaba. Mommy bacho be mo akwaba no pay. Me bacho na bibia boko de. That's right. Nyankopon onhyira wo paa mommy. Onyame won free adumo. Amen. Enko adumo ene mo peni mo mra Facebook, mo mra YouTube. Mo ma hwe me mame Lady Bishop Joyce Atta. Ene suit na wa bono abo clerical no ne e che hye no ofia ha no enya subject wa. Mommy nyame hyira wo. Amen. Yeda wasipi wo said oboye chidom empaibomu afutumu nkranhyemu bibiemu na oma nyame nam yeso de dwumade we ebre adasa ejiri said that hu ye Yes, nice one now ya ene mia keyboard ne so na yendi nkomo kakra ene yendi nkomo kakra bo si last week even na bo si sharp mami na mento nyumbi ma odasani bi enhye last week go for fair me na TikTok we friend say my hina bo the same again your TikTok and your Facebook you know oh you kumasi oh when you be now ya junior C sharp na wo boro hwe and then come on me dey bread asani bia ne say you can change the narrative so change the narrative kasa bino ayakato wabusua so ensabia abedane kwankro dam so say efie we de yedie bia ntimi mpie free ho asafo I friend Nazareth yana ni di yam de se bibi baby betu me free Nazareth aba umra meshe yes kwano eya para mumrambe se bibi pabi betumi afi Nazareth akonkonsa foi na mumra yes kwano change the narrative se bibi pabi betumi free Nazareth aba I be jenyamie mumra ayampara mumra yes kwano mumra me mumra yes kwano ayampara mumra change the narrative se bibi ipabi now junior let you me free Nazareth aba ediana busuanu ora eche rameshe yes atikwano mumra
meshano oyo sai idi Jesus oyo sai ayampara mumra meshano oyo sai idi Jesus oyo sai namora meshano Jesus, oh yes, I am para mumra meshano. Jesus, oh yes, mumra meshano. Oh yes, Jesus, my God, oh your son, eventually were mumra meshano, no dear, no your son, indeed Jesus, oh your son, oh mumra meshano, indeed Jesus. And you understand me what is a be happy. Bet you get free. Nazareth, I come once a free. Oh, Come me the bread one say. Yet certain word be attacking on your bush. Yet the castle be attacking on no mammy. Oh, and here for me no mote a tirano. Aha, sister Bina, Omuntimin Quawadiano. If you be no more, Omuquawadiano Masaya Bano. Ah, mammy be a word free. She ebi a utie misisi yeyo padi yeyo ufi ankasa wo maame kura batoro na da sai na kan pesa wa umu wo famu bona da sai na kan pesa wo suko no ma baro no pai awrade soma me sam me kan kire wo sai wo ni da so bia ni umu no. You can change the narrative. So change the narrative. Ubetimi asesa tebia no. Ubetimi asesa. Ha. Mesi kura ya fra na Nazareth de eni anim se bibi papa bi betimi afiri mu aba. Na yede na agenkwan ko pie free ho. Let's say, cry your friend is some for a diamwa. It depends on him, say, Bibi Papa be free homano. Ah, you better be no bit of coffee. I'm going to be free some for a diam. And then you're hinny. Apa, I think, oh, now you're pa. Adikwa ora yo Nazareth na mi amba Adikwa ora
dear Radia, Media Manokra to me. And yes, one yo, Media Madin to me to us. Now, said in any part what you know, and one a radio fan of ye, when I saw Otima Fue, when I me what in my second Wakama fu Yeswe, Yeswe wakama second Abamia. Now Utini and him fu Munina, Titinami, go to Yamas, when I saw what did my fue, when I me what did my second Mammy. Eunanya kabe fie nyamie opamwo nyamie wakama semina mamia utini ya imfumu nyina titinamie kotu ya mansa unameso ahimfu ina eranie kotu ya mansa unameso ahimfu ina Manya kaba fiera ni unameso oya wongini unyame oya wongina itilami na oya wongina opambo nyamie ayifoye eradi ko tuyamansa unameso Wadi mafu Yeswe, eradi wadi masenina mama. Kama funya kupone, bedi akwe wakama senina mama. Na utini ya himfumu nyina hina. Titinyamye kokiyamansa. Unamiza. Ahimfu ine. Kokiyamansa. Hey, we say you can change the narrative. Hey, kasa bi ede kasa mo hono. Eni munyam bi eni fie hono wo betimi asesa no. Enti sesa no, ene nko wa me de bere wa no no. Mami, eno kure obi antu kwan wo fie da. Eye wo na wo se wo tu kwan. Na wo de sesa sa tebia no. Is somebody listening? Is somebody hearing me? Mami ka se mi tro, mi fie obi anya adwuma o TV so da. Mi fie obi anya adwuma o radio so da. Wo check me background a, me sister Penny or a banker. Metriba or accountant. Me akro ya so na me wo banking mu. But there's a certain narrative about Miss Masasano. Hello? Ebiana ufie obian toka da. Hey. I wonder who changes our narrative, no? So change it. Why would you mean I'm no kasa you? Why would you mean I'm no kasa? Jebi ma ufie dano. O dwene so obi na beye no eye wo na wo sa wo ye enti ye nkoma me no bedi ya no no na ye fie de na wo sidan na wawu na ye fie de abrante efefe na oduru be 40 years anu wawu hey wo benya 100 and something years. You will change that narrative. You will be wa ufie obi ani sofo da. Uvie honi ye ni sofo ho. Wo do patrai so be di sofo ye be ku ato atwene. Ba sister bi hwe me sesia, bra bi hwe me sesia. Onyankopɔ de nadom atade amawo. Say di sofo no ensuro, koko di sofo no and change that narrative because you can change it. Ebia wo hwe me, ufie ye nya billionaire bia ofie oda. Eye wo na wo sesa sade no. So go and change that narrative. Adena woman who are show so sad. Don't you know that cowards die many times before their time?
Let me tell you something. Fear is only temporary, but regret lasts forever. Ebia brofo na dikan na mekan no wan tiase a me kire wase se ehufuo hu omuwu mpre dodo ansa kora no muwu aba brofo na toso a mekan no eno so wan tiase a me san kire mu se ehu wo hoi eye bretie bi na mmomenu me ho de eye dapem ye wona ma obi a wo se sister bi a wo hwe me bra bi a wo tie me etuni neya a change a certain narrative bi, but because of fear and panic inti umpese ubetu sa na mo no ubenu ho da bi. Go and change the narrative. Opening to get to where you want to be, no enough from. Hey, you better do me tiasie. Mami bia ne ba enu sa level no de ne beye kokotinaka be kan bi on the beye wo. But the word to me, me say change that narrative. Adiana wo pesa wo de ba fie ho no, ebi ma fie ho da metiase e na wo se wo de beba. O time beba wo. Ye gitumpa. Amane beba wo. Ba fa se wo tirim se eye wo na wurade yi wo ma wo busua se wo de be change sa narrative no. Hey, enye nipa ba ko pa bi ena di ye wa brabom ana busua nyina ye sikafo sa tumi no wona nyame de ama wo de wa wo hwami no me ne wo kasa eye wona nyame de sa doma chede na ma wo ka ho tumrika na kose sasa narrative no narrative ye de atoma busua se ohia busua no. Come on, change that narrative. We are busua be despite o and I want to ho sa. We are Abushabi Dr. Ofori Sapon. We are Abushabi Dr. Kwakutinho. But who are show so dodo? Because you can't to feel say if you are the dear ya pim sign be what but a bomuntino. A brand say as you of a far no near cannot to form say team. Sadiana ya can't to honentino. A hua toso usrunti baby also yami push you and do coffee ye dear brewer busiano. And open the say, go and change the narrative because you can change it. I want to make this to me not so sad. Hey, you better now will push your dear pussy that way. What brain you made it will push your year dear software could out. Sister. Wobetna ho ma untiriman nyina be samfie sa enware all because obi kwa wade anu akowunti o asomasi koye no any 2 years kra no wuye say ubu nkompa hwechi a enokore you can give a whole lot of examples or a lot of instances ade na wodi yi wo anu no eyenokore de wo ka no ebiasipen. But the Lord told me this morning to come and tell you, sir, go and change the narrative because we're now on safwa. Menoka say, Ufie Crampono, Obian Tokada. And I know what Fabi Koyas or Toka or Toka and free Kumase, one meduru of Fonseca Cobain, Nakan in your accident, and your bako, and your munu, and it was a car party, won't to be that. I came to tell you this morning, sir, on your me sign, sir. Change a certain narrative in your family. Now, medium is slow here because you are quite much in pain. Osa dia mesre me urade ne se me o mami nye o hie ni amakwa nko srasrati amakasonya me viare ni o ye mesre me urade ne se o mami nye o hie ni amakwa nko srasrati o amakasonya me viare ni o Yenti ni pa bebra say. Yenti ni pa bebra say. Oh yenti ni pa bebra say. Wasay o Kristo su. Bidi weni makuma swadie. Weni makuma
Oseminam Fonoma, and Kamedi many to one solo. Yanka Samebushia for Ameni da one solo. Well, free me now, you know. I feel proud that they all can say, born is one catch and a many. Born is one catch and a many. And so me, dear, me, sir. Well, Randy, what do you want to say? Now, what kind of what's it to say? Say, me coming morning trail. Oh, yeah, no quite for say. Would it be money better me? Now, what's in your free thing now? It's a dear me penda one more. A dear me penny now. A dear me penny now. Adia mi penny narrow, and I want him out. And adia mi penny, adia mi penny no, dear mi penny now, and I want him around yet. Adia mi penny now, adia mi penny no, adia mi penny narrow. Yentini pa bebra sai, o yentini pa bebra sai, o yentini pa bebra sai. Wasai wa Kristo sumu, weni makuma swati, weni makuma swati, weni makuma swati. Now, ose me nam fonoma. Kamedi many to one sono. Na mi anka samebusuafo na woni da wo fa bi so. Amani da one sono and on way. Where free me out yimuko. Na fe kura de wo kan ne se. Ofi mi boni so akatua na menyen. Boni so akatua na menyen. Ensu mi de mi nim sa. Well, would I what you want to say? Now, what can I say? Semi coming bonding to the what? Now, oh, yeah, no quite for set. Would it be bonding back to me? I want to be free entry now. It's in a dear me pet that what you have wound him, give me pet. And yeah, me penny. Dear me penny, no. And dear me penny now. Okay, Mishro, go and change the narrative. Brother, Kona kofa yedie ko wabrabom. Nebi nsu wabusuya, because you are to change that narrative. Say wo hweme na wutie mi wo na betu kwan akọ US akọ Canada akọ Germany akọ UK abefa wo nuamo akọ but hunti osu wontu sana mo no because sister bi wo fie o ma mi nua ba bi tu sana mo no ya kana to fom o fa ba bi e try sade no stroke ate no. I came to proclaim to you and to tell you, say, go and change that narrative. Cause society biano. We say, we should be able to check you like seriously? Missy Bessina Yeka say, foreign cock Robinia Vida. Say, your friend Frabruchiri, Hunya Bidao. But sister, now open say I'm from Frabruchiri. And you won't know what's a call a coffre or bush for Frabruchiri, but the hunty what's a won't call. Go and change that narrative. Change it because you can change it. And then be showing crying, eh? I did be a young canco, I did be a ye dear, I did be a young page. Was a babush phenomenon. One now we the agent of change. One in your media sound, sir. Sebia when in Mahoswa.
Maybe bow a betty beam say, Kahu. Ah, and his sister B or starting a Juma. No, call Lagos, Kwaso. Koko Ivory Coast near day. Koko Togo. Ah, Nan woko Dubai. Say, woko China na okono. What me introduce in Yaketwa. And next year Penkrofua. Omukofa niema free China back Ghana. Ebe tutonwa. Ebusuano. Ye benye di pabe mienu miensa bi wom. Hey, kromu ha ye won panimfo bi omoton adansie ho niema. Eye nuanom ne womo. Anya bia obe check your history no baako na wura mu etimi ko hu mu se adi be bo abusua introduce baako ewi ase na abusua ne nyina di yie anope wo a wo hwe me no wo na nyame ti a wo teme ne kire se eye wo na nyame de saa tumi no wo de saa mantle no wo de saa kwanya no ahye wo nsa se ko na kwose abusua no Onyami shira wate. My God. Onyami kesi yero se amase erofo ti air condition with them ha me hu se me ho afọ aish komentia wo kro untia wo ene heat na with them ha na no what it tells you say onyami bu bumpu kire bi ofie ho hwe sa heat na memete air condition mete wa ha onyami be move obi abrabom me se ko na ko se sat bia no wate ni yagu ma me animu ase ache dodo wo de hwe adwuma ma me ye hwe adwuma ma me aye pa de wa ko school papa adwuma bi a oye edia pagya wadu de wadu ada na wo ma ehunti wuntimi ntua na mobinense sound ma me no papa brabo kakra e wo bra wo ma bre no eye wo na nyame de ahye wo nsa se kose satebia no kose sambusua ne din go and change the narrative, change it because you can change it. Wo do say nipa ba ko binti say abusua bi kasa ye frɛ no ohia ebi ni mu biem ni declare to wa wo hwɛ me so awurade mfa wo so ma wo busua sesa tie nana ya na frɛ anwu we ba yo ɔse ɔkodo wa kwe ɔkodo wa kwere ikwaje moko owa kwere ubia do ayampara ikwaje moko owa kwere nana yao Susumboni bitamiswo Susumbire hawe Oma binyauto mabira kwe Susumboni bitamiswo Sana susumbire hawe Ufie oma binyauto mabira kwe Yenti ewuradi nyamye Dima semi mamyo Esunsum boni mire hawe Sunsum boni mire hawe Ewuradi dima semi mamye
Eviasi tamenu Miye bibia enye you. Oh Eradie di masani mamie Eviasi tamenu Miye bibia na yebasa Eradie di masani mamie Eviasi tamenu Miye bibia Susumboni bitamisu Susumi reami Ana Mama minya uto Mabira boy Susumboni bitamisu If you pay for it how me Ye mama minya uto Mabira boy ma Eti Eurade nyamye Kima semi mamyo Susu wali reya Eurade di masemi mamye Ebia sita menyo Ye bibia You can change the narrative. That's you born you me mama. Una we me fear me na yemunu. Abo ami nene yemu. Adunya me rana beshenu. Idi mabraboyi se wonsa una uibi frigina mina yebunu amo amia baba esi enene yo erade adunya mi rara beshemi ama bravo osimi den radi sewetie meni ene minko tosi wabrana so ase amami isine brami tiasi de mesu yehowa kwa treuntio mama Israel treutumi akuchenya me treutumi mama Israel treutumi ananya me treutumi mama Israel eradi yesu una mani down so if you say why he done here if he got time now una uyo na efiri bosuni yamo jeutumyo mama Israel eradi yesu una mani down so if you say why he done here we got time now una uyo na efiri bosuni yamo jeutumyo mama Israel jeutumi ananya miete jeutumyo mama Israel jeutumi akutenya miete jeutumyo mama Israel eradi yesu eye una meni down so if you say why he done
asroti boko benkuma anaseni fampa mamusuro bibia wefisu atinkwano kamuidie edenara bisro de okudu ibeba fabia wepuisu asroti boko benkuma au anasani famba mamusuro bibia wepuisu atinkwano kamuidie atikwa wadana sa tiawi wani mana wodi atia pui manye ai bi de nyame wadana sa ni tiawi wani mana tia pui etremada bodimu boja really afuzari anina so au slow your kulebaba already show bibia anopai me be share wo nkran be ka kire wo say eye wo na obetimi asesa tibia no Yobia din say enye ye no wo na nyame be yisu wo ne ade ama niam ye ye ofie ho ye oni pa bi wo ha onyame aye okokromoti onyame wa ye pila wa busua mu ensuro de kodo no be ba fa hey za sroti boko benkum anasa nifa mensuro because ajinkwa no ka wo ho dan a ebe ye din your situation be wa brabom wa ewiase se wo pew se wo mpew ubewu tiara na untu na mo de yedie beba de usuro se wo kɔ ho a obewu no wo tena ho na wa nkɔ ho a obewu what nkomo na me ne wudi no se wo kɔ se wa nkɔ ubewu ane ekɔe na kokowu yes akwatafo na sama yedo mo etuna kronati ni ehun komo na me ni udi omse ye beko ni akowu na bible say awurade ma wo mo nante ye te se de ponko say kirim kromana ti yom say akofo bi bo o mo nyina sam hwe onyame de tumi bi atia wo na wo nyi wo ni enne me be pejawo faith no be pejawo krasa wado sore mo obusua sore ma wo yene ne wo ma watena fa ko ache change the narrative so sano die bi ma obusua no mu da wo na wura de be fa so aba onyame nshira wate onyame wanya wo kase abrabo bia wo challenges wo anamo bia nipa wutu bia no ye wo obstacles ba se wudi no achi dia wo betena fa kwa ye mobo hwe ena fomo eda fomo a ki afa ho adi kofa. But let me tell you something, the journey of 1,000 miles begins with a step. Not just a step, but a stepper who stay focused. Baby, I walk on because you will be better. I'm not too and I'm more sign. And I pay maybe can't say one so sign. You are going to change the narrative. Already sit out now. When you walk us here, me show crying, me power basso. You will be more cry. What shall say? What you can't pay back and ye into a bamboo. San Kenya Hobio. Now, all my inventions, no. I'm inventing in my buy, no.
keyboard yes you are ye boy microphone ya ye aeroplane ni ade a omo ene agintre ha wo ewiase nyina no you will be all try for 20 times ansa na efa na wo ko try ade just 2 times per na wo fail ya wo si nyame adi hwam ho na ka kire wo ene no woni nim ho so a mo ni mra ho so ade bi ni abusuam no kona kokofa bra na fa be pagya abusua greater is he that is in you than he that is in the world. One kasano, you don't know yourself. It in a fear bay yiki to have been usuro. Nasanka unya niya kwa mo camp wa. O dadodo na ubom paya eye bibi wa mo camp wa. Change the narrative. Onyami shraw ene Lady Bishop Joyce ata eufia. Kelvin mama say metimi akwa homa no so be sima be enumbi na Lady Bishop entena say 0551 931 931 0551 931 931 and I said 0548 931 931 me fa nipa be mienu miensa pebi brahomana so na yendin komo 0551 931 931 anopay wayenshira ya Kenya wo bra na yendin komo kakra simanum pe na 0551 931 931 0548 931 931 unimi number 0541126626 nso a obetimi afrem say your lines na high kakra 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931 0548 931 931 onyame onhyirawo onye okese ofomfri adumo enko adumo ene de ase nyina be yeye de awu nyina ebenya nkwa yenko Lady Bishop onomra Kevin mo ye lines ne ho adwuma ma ye kakra mami me wakwa ba biema no pe eja but obi bia aboko de yesu adum nice one ene nyame ma aye krado etie wonuma asem a onyame de asoma wo ebre wo mo anopei de radiase radin shira pa amen de meka nyina nse radin shira amen one umpanimfo nyina ne yenso a radin na madum so a yenso ebeka ohoma yenso etimi kwa yenima ma na yenso nipa eka yenka wona wotna TV so a yenso radin aye yadum no kwasem na yeni na se yenso eba betna TV so oh na yeni ani daso bia mommy nessa ade bia yes san wabusuam no wonso wasesa bibi wabusuam no wasesa bibi my god ya ebre bia rade frame foforo wo ana me come me per mountains pa me per paibo eti wonim asofo difo bi hia me a wo nyame ba mo akwatena TV so my god bi sa mo say da ben ana because wa we aba kachira wo say enye ye ba wo preko wani ma ebe ye den ebe ye ade bu wa wo ni say embem say na rade amana bem my god na this year yi me so metimi abetena TV so ana ama na me da so te so wo tena so I say come me tena so forever and ever nana junior ada over sorry ana won tena so forever ana oh my god eti unse adibu onu na wa nhwe ya abakasa wo de da ben na so be so no kwasam wa we ya abakasa na so de wo ka ho bi wo da yenhwe Lizos ebra Lizos wu ye no na ni da so nyina aye den asa na so ni nuamo etam no o mo de ne kwato Yesu na ase no se onwu de make no kwasam kan John 11:32 ekono o say Lizos ni nuamo de ni koduru Yesu na ase o msi
Erade sa wo ha nka ye nua ba men kwangu eti ye hu Yesu ntam anka sa abrenke ye ko ye nim dadaada no kwasam wa na mu ni nyina so hu nyame ntam a wo Kristo ntam a nka wo kuro bi eda wo hu no nka ewu no kwasam nka wa mane bi eda wo no nka sa abrenka eko powerful eti ye nkanya ye ho na ye nkentire ye ho hwehwe Kristo akiri kwan yes na ye Kristo no anyame mu ye nya no wo hoda mi de bia na me ka se menhia Kristo a kabo bi a chimiawe no kure ene ni 3 days na me ye watch night na me ka che nyame ma se mo ma ye nsum nyame yie na ye nhia Kristo a se ye ko rajum anamba ene china ye first no kwasem nwanwa se Erade ayi adom na ye so ye rajum no mu bi ko so obi antimi enwura mu bi obi a fight wonyamu enwura wawu obi wosika mpempem wantimi anyina wawu obi ya odefo wantimi anyina wawu na yensu nso ayensu ye ka ho bie no Erade agye eti de etie bie Erade wo besesa wo hyebre se Lazarus ana wawu adi nan abon apratete a nani daso ani ho na wonji ntum se ono nso betimi asore Erade ma Lazarus sore ba nkwam dia ene na mekanfo Erade ama se preku wanim sole na kanya wo ho na de atie bia busua na wodam na yesi yentu kwan hwe ana me betena ase ya na ho ye monwo na ya nkonkona me driver yi ban na me ka chense eni panti me starting ministry 20 years ya na mi uram July na me 20 years that's right na he ebre bidru na me di si mani so se me metoka edi 2 years 3 years na me waka my God ana me ka kira me ho se me metena ka e manum koku ampa me tra ka e num koku mommy on say asem ya okay obi be ka say na koku die wonya sika ntobi woni sika so bi to koku na no birthday dra koku ba ko ti ehwie gu kap me si sabla no ana me se metra kam no me koku metra kam mako sabla no edwa ya ba aso ya ene ko da so ho baby a omotonto no ma bebre wa ekrom ahembro no ai emrom sa emrom me de me ka abeko na mako didwa se de sikafo no edidwa ye de ebu o mo ka ato no no kwasem se wutimi hya nkoma ho se me ade we mi ntimi nya so metima ya ebebe modofo de ewu bi asai bia me se kenya ho na hya ho nkom se ebebem me ko paki ka no wo krom ho dwom ho atuto abro kontomle ejenne enwama mi wie na me se Erade menso meni hu menso meni wan minyamina de mi bio awala di Yankopon yodi ma be duni minyamana wasayo amana manina my God munyami manya radayo animadi boni edru tama me to ka no kodru se ka na baye for etifia mi hu na mintu kanu ana wo pe ba ko no mi bo me yare na mbisam se na de gwa na me mfam doctor ana afei na driver for na driver me fa o ma aboso me so ati ase no kwasem afei emunsa bebre mi ba na me driver yi ka ana me am se mesua ka na twi na hom fam no na Erade a kire me dada na hwei mi kosua ka no wo bodi na mi wie ye no a na ye manual me wie na me so be cars ni nyina ye automatic na say mom utimi twi manual me twi manual that's right yeah manual no ye ni etimi twi legends me twi manual afei die Yesu ya dom me tu kai me di kodra bono mountain so here sharket so we say car na me dura na me so wow my God me ananka menka hu se na matumi atwika odofo je wu tu mu se de asay be ye amen
Lies so anu apro timi nyankwa dia. Oh my God. Ye wu wo nipa duan bia be ye. Amen. Dia say bia Awurade be ma na bam. Dia pratitie bia Awurade be hye ne ho anumonyam. Eti de wo tum se Yesu ti ase. Sara ji se nye ye dia ne nye ye sa. Dabi ebusuebu a wutimu a wanwe ya abeka achi. Yes. Say by na me saka asem me say nwanwo. Mabusuam unya 50 years a wawale egu anu anu. Unya bi nware. Nessa mommy what changing narrative me. Oh my God. Me break covenant with. My God. Where Yesu dim. Mommy nessa nen komo yedi wo komo ne yedi yo. Me nkwamo. Edu sa nyomo no manu adi ni. No kwasam. Me nkwama. Me shape driver ni kwasa nka chi ma wo. Kachi. Wo ka na wuchi no me mani chika no me pe ka ni tina me tina mo no me pe me peace ada na mpake me de na me si twi me bla ana no kwasam enti me mani jo na popo ase bia wo ne bre enka chi ma wo sa wati ase hwei enne me ka cha ni sa me ma break covenant. My God. Me ma busua ma pam bia ma break enti bre ba sa me nan so say Eda se me wale ana mi fie ni yi no ho pa. Hwa? Edi na okasa. Ena me nkota proto. Ena na dan na usie. Ena fence wa na amatu ana say. Sikara habe. Ye. Koto lazy empabwa. Nyame adoma 25th wedding no bebebi. Brasie. My God. Ego beble kini o. Wa hwe obi beble. What the baby besha? Yes. Why we obi be cross? Why we obi be say unshira? Obi be dada. Oni so obi ti abusuam. Yesi awale e ma ne nware bi. Wonu an yesi oba, yesi ohwe fie wa ya da ne be ma. En wo soro agbako ma abo. Wanyine nya 45 years ko 50. Awo kura wo ngobi. Debi. En wo sifa akon. Wo de etena ho. Sole Mayanka won shesa ba ko homa na o ye be ma. Yes. Enya on ye se hwefie. Bo modi na nso kokko pakunu na wa ya dan abusua kaya. Ya dan abusua kaya. Ya se nko ba bia wo ye be ma. Ya dan abusua na o sifie na o bo akohoma na o hwefie wo fa ase no mo. Wo nua ma no mo akwa wo abonten ena o ma so o mo ma ni nyina begu so ena wo na wo hwefie ena na o bo akohoma ye ya esisei o fa misuku fees krache. Koko pekunu na ekopayere adwuma na wote ho no a wo so won sole nkwa ba bia ma me kusie o sole na wa hwe ya ewiase bedi uhwamo de bia me ka che me ho se ene se me hwe de Awurade aya ama me a ba bi o ha ni yenwura eso mitimi force onyame de wo be wura ho ebi abrafo minim ka wo ma me minim brafo no kwasam na so hwe mi duru ba bia o munim se ma bia ma me na me friend me na Bible kwa na mitimi nkan. Oh. Me nim Genesis to Revelation. Na so hwe ebre so ye no. Awurade ama mitimi nkan Bible ya na nwanwa. My God. Said unim say ye ka say. E wa na mfa me phone. Na me boy ye. Na me ba John 11:32. That's right. On say na me hwe. Me hwe say asamna message na amenya abano eyesa mi bie kan ye no eyesa pepepe ada na wuta ma obi aka wa hye. My God. Ada na ata ma no ma bu kan fa asese enyeye. Yes. Bibia ni asase so enyeye ma oda. Uda ye na wo mini root. Root na wo mini nsono mienu. Ba ko di o se oni de ontumi ndi na wo mi achi na ni na wo mi achi. Ontumi. Na root di o se ba bia na wo mi bewo na mewo. Ba bia obeda na meda. My God. Esa so pe bibia hu. Esa so pe so ade no ho fra busua no mimo. Ewe so ade no ho fra bosom kontrol. Powerful message. Wo hwe na busua ma bosom nko a. Yes. Onsa nko na chibiem. Esa sa de pa bia ni na chi. Eto obedi na wo mi achi. Ni nko da nyina ma na wo bi enam no so Awurade ba ma na wo mi enti wo ye nhira ampa root di na wo mi achi ema wo kodi
boas afuase empepe no di pepe no na oni ani da so se ekono se ani wan se boas ebeka cha ne se samibomo samempa mame o sampa no wieye ekowie die ekowie aware eti se wonye sutie ma awrade na bra ho asema awrade na utwa awrade animu na udi na chi ya enka chi mawo enka se de edro enyeye enka se de edro mintimi nkomanim soli free katane so soli free damo wo shadam na asu nya adwuma pie na awrade na mo bi so be fra mo akoya adwuma pie de bia na me ka che nyame ma o mo ba me na ase ne se woni obu a ne dia ya sota eya brabo chase no kwasem me hye ministry na ase no na me ni kede kapre me mpabwa chele na hye na to atu na awrade na madom so me pomade o na so de hwai na me pam edru ba bi na me pam afrati kaba ye ni yi kaba dada amono ya fa amono mram dada otresi na oye na otresi na so awrade a osesa shabre no my god awrade so mama de fidie na sinchan se so onum se ma fidie miensa akadem so bi say odifo bi say wo mama jira ho Afia Mountains ni si jira awra jana me ka sama chira that's right me so me person come me so fu ko jam wase me si jira ho me jira wase hwe umfidie na opomade no enkura be di mahurasie na wa parking ku fidie no na sase we di obi ka chira kro hwe ka so wa dome ho wa de na ha wase me say wa fidie na ade pomade my god wo be parking me nkura edi mahurasie manager ha ene ko hwe ene nkura di ma efidie ni sisi nkura di mahurasie me kwato mono shanka bia nkwara no bibia na me bibitia mi we ase fidie ni sia kasi so gain upeje empeja eche se nyame mpese fidie no masa afa bia that's right ene wo de hwede awrade waye bi ampa samna difo ne kan mam abam eti sa wo sha ho din a ya se bia be den ebeye my god sa wo jina yie na wo jitum se enka chi mawa awrade be sesan yesi ahina ya di konsuo ne bo a na say oba pemfo akwo na wa anya na sa wa wu mu ti ase a wo be sa nyinse biam eya de na wo be sa wa my god ananu na mi bisa mo se Abraham owo ba ko no dem fie dudu anu wanya hwe ne yiri so fie dudu anu wanya na so awrade ma wo sa ye den ewu biam my god ewu biam Yanshai Job die na nsi wona brabo yes na so wita so kasa die tie bia awrade a okasa obepejame my god ahwe Job ka cha na yire se enkasa so oba jojonchie ema obi nsa wadwen se die dro nyeye ema obi tufu se die dro na se ema obi kasa ncha se wutumi nkowanim ema obi tete o se wanyeye me ka fo awrade ama se Juya ye bewura mi hwe aya o msi bibi di kutansa etiemu odin ju mu abeye dindinde Yesu nti abeye ye enfan shawo se ju de yesi ye ntade yesi ye ntonade yesi ye nyadwuma ensi obetoto eti me beboa me ho na ma hyedam mimpie pie na awrade bekasa that's right entra fie na nshawo so se juye kutawonsa yikutawonsa nsam free ho na awrade a wokasa no omra meyi wo mpie awrade a wosesa shabre awrade meyi wo mpie kacha wo se ju wo be kita sika bebre we Yesu dimo ju wo be ya juma bebre we Yesu dimo ju imo wanije bewie wo paye ju imo be wale shewudeti wa ju mo na nsuo bia ntana chena awrade bekasa ho amen tasu na nya gidie empa wo nyankopon na yan ni ani daso na so na awrade amani daso ayeden abaya brabom awrade amani daso abaya brabom ye wo gidie se ye preko ye nimu a enye TV we so kwa na mimitu emetna mimi mpa bone se Yesu bekasa mama kotia sole wo Germany amen ye gidie na so bekwa nim ebeko
Kacha usa be fruit play. Kacha usa be tifie. Kacha usa be wale. Wo de dru ba bi oba o wale ye mi kan for rade amati abaya. E ga se o wale hwe. Edu ba bi ati paper. Bobo na fa chichire won sam. Na o wedding ring na wo shem. Na o hwe na o di o hwe sie o table bi wo dem. Kacha wo se me ma wale mi kunu ti ya na odidi na me so me de ta awra gu nikom. Ye action. Your action so your action. Everybody so be ma won so action na ya den. Abem my God. Everybody be ma wu kunu mi di abotire. Powerful. Ye ni wo everybody be ma na ba ho. Die wunya ye everybody be ma wanya. Yes. Wo da he se bra nya me fra me na me wa bono mantis na obi akota akasa. Manager. Ha rade. Na rade ye fra asofo. Na me ba hye machiketo na me ba na ye nurse ni no. Na o hye machiketo rade. Na ye fra kasa abofo sa abra me hye chele. Mento ma tete mento ma me di fra no. Minya samran fence nti aye bare me hohono mu sa. Na rade ye fra sa wa wo de akasa ba abra ne mompa ye ma. Na me ko gina mu bi sa bompa ya ma sa ni pakro. So for bi sister Giranche ni ye fra sofo. Ye fra sofo nka ho. Ni ye sofo. Ni ye sofo. My God. Ni ye sofo. Me so me ka ho. Ena me bo credit me sin na me declare ka no. Me sin ma bo credit. That's right. Ena me na me so be ye sofo no. No question. Me she papa papa. Me she papa papa. You have changed the narrative. Said ye ni ho na bebam. Bianca on a bedroom baby na busia for kwa jina woni e befra wo abusia bo probia mana bompaya woni e befra wo wona nyame afra wo obu nyame afra se minim bible kan etimi de mi sofo bia obu nyame afra se asofo di adin watai wom etimi de me propose ton na nka me ne me tame ugoto force di anu anya ugoto force na de atia na atie kamani awu fam hwateti awu fam eka wudi nyame adwuma no to ho so a eka wa ye nhira odafo aweta so o ma me nyama sam na wo me de mahunu na me di ho adanse ye ne ane ye nka ho ye busuam na nka asofodie ye di wo hen ye busuam nyanka ye busua ye manko university na ye nsu ye manko university awie university esusu ko ye nimu ko ye masters ya ada na so tunyu huntum oba na wo ka fie nka kira ho se school ya o ma wie school wo ba be ko university sha ho se me ba be wie school kwananima ko ya doctor ada na un shan kom to ho so Lazarus ewu ye no se Yesu timi nyane Lazarus ma ne sa bankom e be nyane be ya o de fo biem dia de ewu wo abrabom bia ya se bia ye wuntumi nye no kenya ho na de tu anamo Ewurade be ma watumi aye bia na pasa o frɛ me wo Lake Road expresso feyase that's right just bro filling station wa won send fa no so wo de awusi a wo so open Nazareth me signboard kase esi ho wo de oduru a wo so open Nazareth Salvation Prayer Ministry e bia na pasa o frɛ me number no ye 0246 159799 0246 159799 0540 196633 0540 196633 Jotum say ye nyankopon no obema ye nso ya sebi ye nyankopon bema ye ne anenke yanka ho obi awadua say ye ebe ye my God Erade bema na ye se root ma Erade ma root ye nhira biem ma na ye bo root dia wonsu ye bebo odi wa abusua num wonsu ye bebo odi wa mantam ho wonsu ye bebo odi se wo ananke ya to puma ye mountumi nware ena wo na watumi awale ahye kawai ena wo na watumi awoi ena wo na wonsu anya baasi wachi ena wo na wonsu watumi ye adwuman ena wo na wanka dami wo na wonsu bibia ntumi ama wabrabo ma ena bibia ba wabrabo mi abusua kwa he etole bia ye nya yie na ye kwa yi a ho baba na me si so na me wo na wo me wo ka ho ye kwa yie bia na mba himechi ye kwa yie bia na mbomba bo soki
Na me kwa me man benufo. Afa bi awo abom so. Oh, ana yesa. Aboso. When you obi ma no hwe Obama. Eno na obi mfre no school bag. Hey. Na me ka kira me ho se. Awurade boa me. Na se wo ma me nso mitumi etwa me benufo a mema mani ada ho. Ena mani da ho no. So what you see me hwe me ba school. Yes. Me nso mitumi hwe me ba school. Ewa bra yan sra ne yedi biem enti ade bu o no ma wo su control ni padua no no kwase odafo control ho e mo obi nka ho hye na wo ya ma ya kan wa hye dodo e mo obi control ade bu o betumi aye wan kasa kanya ho se me ade we metumi aye me mo obi anka me hye metumi aton biscuit wo kwa ho erade be ma sika bebre na so de aye de sesa wo ye kanya ho na ye nyankopon no on say Amen. 0246 15 97 99 0540 66 33 33 to be an affairs na mtimi kura nka number na so na hwe ma no no ekose wa echese o nkonko no eden tuma obeje ya se bi Awurade be ye ni yie amen ni mra ho so that's right enkachi awale ubenya bi awo ubenya bi ayaresa ubenya bi Branaze Salvation Prayer Ministry echinejuo metenase anapa no nkono enumre no nan na masori ebrada bia ye mpaabo efiada ye mpaabo kase sorry na bra na oba Awurade na meso ebeboa wo oba kokayetia anase Roman Hill ho anase Tech obekwai ubenya Nazareth etonso agogwase su feyi ase bra na Awurade ebefa me so agye enka achi ma o Awurade no moa o no mani nsi ye se de asiye nyina ye kra ye no ye da Awurade ase so se tena ye wura jumu Awurade fa nwura mu ofa ye nyina ye nwura mu ewe Yesu din mu amen amen Lady Bishop Joyce Atta na wotene nka no asafrefre no Nazareth Salvation Prayer Ministry mu na owo esreso feyi ase frɛ no 0246 159 799 and also 0540 196 633 oh nyamishira wate obini madi chemu sem ema wura akuna bwafo ni nyame otumi ade anyina ya suma bepiama obini ma bichemu sa ema wura akuna bwafo ni nyame otumi ade anyina ya suma bepiama isi no bini ma bichemu sa akuna kwafo ni nyamio tumi adianyina suma bepie ne bepiama isi nenkeji odofue wodi ehwe nyame enye tidi sobe yama otumi adianyina suma bepiama what is in encourage wodi ehwe nyame enye tidi sobe yama otumi ade nyina suma bepiama obi ni ma di tiemu se ema wura akuna kwafo ni nyame watumi ade anyina piaje fwe usuma bepie ne bepiama hey obi ni ma di tiemu se na odi mama wura
nasi obini ma di chimus inama wora akuna wafo oni nyame otumia ni nyina ye my brother, listen. Obini ma di chimus ama wora akuna wafo oni nyame otumia ni nyina ye wasoma bapie ebepiama obini ma di chimus ama wora akuna wafo oni nyame otumia nyina yo otumia nyina yo ye na soma bapie na ya ne wapeta mu to a certain realm ye na bidi ma di chimus ama wora we akuna wafo ni nyame otumia nyina ye soma bapie abrabotu mrike ama hotre ashemume ini pama risu ini pama everything amrewo ye na bibi ko sidanara ye mo ye wonya bibia obatimi akita tie ena abrabotu mrike ama hotre Jesus, somebody. Ehumuritu Nasasroti Ribumpa Jate Bubum Jata Kesie Obubum Ope Obia Meneno Nansuye Die Mubu Yewu Nyamibia Ubetimi Epichat Ese Ehumuritu Ira Sasroti Ribumpa Jate Bubum Jata Kesie Ebubum Ape Obia Meneno Nansuye Die Mubu Yewu Nyamibia Nana yao Jesus beshe yensu manasi buntintim okwantre for Jesus orini rama rakta buntintim Sewradin sa wo soa Opon sam ni ubediesi Obama wo wakonsoshem Neswe ma wakuma yihim Hey sa no dieta
sawo soa upon some new obedience ye bema wa konsumi enswema wa kumeyi eyesa no de Daniel ochi Daniel go to jatebu wa mujata wana wa ko bade Daniel Daniel, hey, Daniel, do that. One in a bread, one see. I say, where's Sinawa? Jatapo or Bekutu, yes, you dimu. Enipa bebre suse. We are Simon yet the number one. Hello, Junior. Na enso eye no kwade. Oh my God, I had the ampa. Enso edi say ah. Ewura tete ye onni munema. Ofa Yesu seni kida. Ani nati kwanombra. Obenya uto. You don't understand this song. Let me take it again. Enipa bebre suse ewia sima ye de na mawo na so ye no kware. Oh my God, mo ye de ampa na so ye de say e ready be oni nima fa Yesu sene kira ani na ti kwanebra o menu sio yi ye kwa ye kanche ye jase abwe biati Joseph say wa sinawa abwe biati sinawa ara say wa sinawa we wono so ka o be so Yesu di ye kwa ye kantre ye jase abua bi ati Joseph na say wa shira abua bi beti usuna wi say wa shira na wa wono suka u be sorry Yesu di Ewurade nsa wo soa obon samoni obedience obema wa konsu sema wa kowe sa no de Daniel ati Daniel ko tu jatebuo amwa mu jata wana me ko ma di wo Joseph, I say you wish you be bet you soon now. Say you wish you can be sorry. Yes, you did. I'm sure what it. I be there for Montana say. And now I'm meant to know why. Can I know Misrat ye? Okume. So keyboard. I knew where the man to and I'm sorry. ECG. Oh my God. I was here.
Yeah, we are encouraging you. You can change the narrative. Yes, right? I remember those days and I'm person here na me catch you to need be some person metronome. Shamus Ram from saying you to me and no born my babo until now shiake now she what tikasabi what tin sembi emu abemu mo you can do it already shira sami humana makai efiase nana metie oh efiase nana metie anadia fiamu nana meda ena murebe bia urade di mabepia urade asesa mabrabo urade amami grafi obra dodo amafra nyina ekukuru hiasie nyina sujadie ekoma mani huro nyina no urade amami grafi enede urade asesa bidi wa mami di fufro iredi wadi amini amentiasia edi benkura na wodi amami safinat pani ejinehu safinat pani edine yatof safinat pani edine yemeto aneno na mesrati ewradi asesa mabrabo aneno na minibi ewradi asesa mabrabo aneno na yenseshi ewradi asesa ya brabo je ya peta ne free wadi di dakam sana na onwa ni nyame ya mane sufri wadi di dakam sana na onwa ni yesu aina mi bese ya sana yeye epere betu mi asesa mi da fona anya se wie ya no mi da fona de ya so me ya no onya mi o tu mi pa epere no betu mi asesa mi da fona anya me ya no me da fona de ya tie nya me ya no onya mi o tu mi pa epere no betu mi asesa be we ie ya samatuno na misrono unipane watreno na misrono dia ehiana ya ni niema bua bonteno na misrono ofie ye ni kuna jano no osu na misrono onipa na juma sai no ono na misro baku seberie ai no srifo ni se die beria sabre ya obi watre noa osina da pakino anka obepe brodo wasima bi onfa kosie na dake ebrebe ba menwanya no adere betumi atani ai Iniano to me to a minam. Sikadi Branti was Sabe India. And the comic was sang was Sumupa. What they were fiasi. If the fiasia babe or in Cassia. I bring a bit to me as Akaikada.
fasida mano. Oh, now I cry, now me money di. Asamba na mika, ekama sabi amobro. Now uche, maduma chenie. Esa na umimatie. Sana wakwatia. Nasa ubani frenia. Bani wafo obi peja de samiento senkenye uradia anka mi ni asufobio aso mi sana mi bia obo mi ubai ochichi mi tata obo amaru obo amafisu naso. Senkenye radia anka mini resufobia oso min sama miria na obo mi ubai au ojije mi tata sana uwe manu anaya anka yensu anyone setune ojo yedi ni wa dance pa ade atramai ensu eradi die ade anya no sana ni pabia na kaya ya sai no ayeye e wo fire ni ye ere ni babi muti sai no Ankasi, Ojari Ankasi na no free. Enso na Urade adomara pa. Ayeyi. Akreje mfo ase, anka kobisa na se. Abia. Ankasi, esoro abampemo ho na ote. Enso na Urade adomara pa. Ayeyi karudida. Mami nyese. This year's Subonti. I said, Drew a febra. I am from Nabai. Eh? Everybody slow. I will go for. And you can't many yatre. And I will go for moon compound your machi. For our brabo show being crying, say, Yamet me as a sound wa brabo de with me as a son be there. Masa, we am a shirayen. Yamia shirayen, a radia, me wa shirayen, Yamia shirayen. Yamia shiramu, radia, me wa shirayen, Amina shiraye Ashiramio Yami wa shiramia Yashi Eradi ashiramio Eradiya. Very soon you use this song as your testimony song. Yami wa shiramia Eradiya Mi wa shiramia Eradi shiramio Yami Washirami na watu me planta mfoni maradinya. Yami shirami yo aroboso bubesi. Yami shirami. Oh my God! Glory be to God. Everybody, yeah, that was it. Yes, I want to be Onyame on shira wate. Amen.
Mama Vero. And I didn't come what it. And you giddy be out here. You be catch it, Obi said they can also change the narrative. Now, I junior time and I won't number keyboard. No, castle on to no pin him say in a bay. Debut, Shabu boy. Shabu boy to sell. Shabu boy. Ah, and I heard said to be a show. Move on to our junior, some mammy. Yeah, I know said to them fat. Y'all pay your tea. Now, then you won't sit down now. No. Abby. Ah, men can save you. Oh my God. Men can save you. Oh, Yami, I be. Abby, pa. But the baby a tremendous you say in it. Debut. Nan can yet. Sabi coming in Namkra. Copper shabu ni biabo. Bushabu. Naba konozabi. Maybe the master codano. Ah. Until you go to a time now. Many your poor. It's here. Ya boy, you know. Aha. Canopy nasono. Ah. Nene ye day. Student mattress ni bisa ye for mattress ni go na ya boy na et na chese. Isim. Na bit nya so na mo bi a jono. Se so nkronsu na wo. So nkronsu ya o. Omo wo mattress no. Abi, obeso na wo skin ne pa ne me sisi ho. Ah. Ahia na binya. That part weaks me. Ahiana binya. To me travel all the way. If you are now take anu so. What is so? Easy ahia. Na asa na wonsan keska no kra no so no. Ah, a year for no so yes ah. Se on baby ho bit na ma wo kakra. Nti wa bo wie na se be ye this ka ye be sort no wa ju sika na wo de akono. Mimi hu ye papa na onye cancel wie ya. Ese papa ye cancel. Papa ye cancel. Na ni be we ni akoma envelope. Na envelope be na chese. Oh, I see the better. I be abo. What you have we say kufu instrumental is name. Singer via J envelope. I want to see the amad na kufu be just say at the pebble. Yeah. I be. The Lord has changed a certain narrative. Sure. Mami come sister very home and then the akanyina and then you give and then no they are to form boko. Mami very and then from the day who say wunye ebe sinne ya sister Adwa eti hey mami yi me spectacles no on tuma na ni daho. My God. I say chisu. Abba. Chisu ankasa. Ebesi na. Me pese wo di nkomo kire de wo tie no wo hwe wo se. Wo onyame de wasesa bibi wo abusuam. Minister, me da ase. Na ene yetu numi nyina mewe aho e wo hunhum mu ma mani so asaje. Minister, ade ba ko ne se ene me bre ansa na minya atade ahye wo. Ene me bre. Because baby ana me free no baby ana metie no na me de ntoma na ebo mi mu na me de ntoma na ebo mi mu ton ade me de ntoma na ejina ebo so na me de aton ade me bisa se empabo ana na ehye na e de sata bluebird so ni bluebird aha chale wate bluebird ye ma obi ana e blue no de white tia bi asensem eno anoma bi na dem wo sha na emtre ne pepa ne pabo no say bubu ne inside ne unse bluebird inside timi wi say na ehun ni say no na wo ho but o 19 inside ne na awe minister die nyame baby nyame edi aba bedru na bra adwen nti ase so minister na me nim kra se metimi a travel na me free baby me face aba kumase ene me pese obi a ye de hye ye hu kra se nyame otimi ade nyina ayi na so na unyi ni se obetimi free we kra se aba kumase baby minister because na me miss one na etie nti me jane na me baye a me bet na kumase minister eble ne de yin ye kasa obi atonwade a ma tonwade okumasi dwoma nkasa mi bodo nkomi mi tondua mi yesei sokodua na wo pae ne sei ye redia so die o voice ne dodo wo wi a wa ba wi bia hwe wi a wo se enso
no eja ho no okọ wa wedua ne bi free wa gina ho awe wo wi a wo se edua we de enso o de twetwe ne se no okọ minister aho kire na minister yesan ba kra be sua adwuma no wonim se duaton nim ne de ton ade ye de be sua adwuma be sua eye mia me blesso na ndiko sua adwuma na minister yese sua adwuma emu ekom tobu ase wate no kwasam tobu ase na nyame bre ene bre pa tobu ase ensu enhahai na nyame kase wo ye bibia ma wa obeye ne pepepe obeye ne wo bre mu na odi ama wo minister wonim say me su adwuma na me fa form na na ekọ me fa form fi Mampong to Central Market from Asokore Mampong to Central Market ana na me su adwuma me master to kwaja ye be me ba ko from Central Market to go from downtown to Asokore Mampong to downtown. Hey, minister. Just debut Asokore Mampong. Mami twamfoni. Sepe Asokore Mampong. Aye. Aboabo. Aye. Abe wurema somase. Na ya okwan na ofa so na me kire wo yo. Wo wurema abe si asomase ho no. Aha. Na wo wi a wa baba be fa ayi no, menhia enim ho no. Na wo de asane. Akwa ase minister. Ble nipa ble mami to obuase papa to obuase enkase me de me be wiase nyame ammo me yie me de me be wiase nyame anye me yie nyame wo ye nipa yie no kwasam na so wo to obuase me ni sata na metimi aye mema samo na metimi aye mema because who so afa minister na sata ene de se me ni to na se first na wo to pa na me say na ya wade minister na me wa nanto wo to gina so sata na metimi atwempena eso me se me twe nyame bre no kwasam me se me twe nyame anim na komo wi awi nipa ekom na de wo no nyame ebedum rebi no obe oda de wo po obe wo de wo pe de ekom de wo no na abe kire se ekom de me ko dadwane we yenko ne yenko toma to boase no kwasam to boase le nkunimdie ye nyame dia minister ye fofom ni aba ni epon a na oni arawo sem so ba bia na e transformer mpa bia ete ene e sa tu ye na me ma me kopɛ dodo prapram wo yi bokrom South Africa woni say South Africa ye fofom fi South Africa those times South Africa mfuturo na bibia ni wo ye fofom fi ho na abesia ko Central Market hey me se me nya driver ni bibia bia black chance wo bia nya mi hira wo afi de wo hwefom na mafa na wo twɛ me na wa fame nta o chitrotro na o de maba nyame kasa o di favor to so a to bo ase no obeja mawo obeya wo bre ni nyina mawo my god minister monsieur adwuma wieye baabi a meye adwuma baabi a meye adwuma e wo hefa eno so abaye problem minister ntim de be meka cha obi an se hwe nyame bre ne brepo nyame brane bripo enkase me de mi ba wiase na ma me huwe mama me de fa ni pani so no nenka wo se nka ye kokwaje sikadro de fa ni pani so no na ye na fofo na e ba ahye woni enimomu no kwasem de fa ni pani so no ne na fofo na sabe omu fa mema be 1000 toto so ni ehu bi o enso ye twe nyame anim minister enemi kura ka o enemi kura ka mi wo bi da obi a mafofom enne nyame ya adumi kura ka what to card ya bedroom minister satan ne da do problem unim we say almost kankabi kankabi ai wo ho no ma kankabi timi ba ba bia ya so ne friend millipede no good wotimi wo ho no na omoba wo me se me kai ye ne wo na dama ade chi minister enne me ne wo beda nyame ya do mi wo me fie no kwasam nyame na me say wo to boase nyame be hirawo to boase na nyame be ye wo abeya amaw o bleso obeye ne fefefe so won tade ne eye mienu ahye na nyame ya do mo antade no obegye wo do panim wo beto bi agufom enkase medium dada ablabo no maba mi wieda ablabo no maya mi fie ekonanim mi fie yesi na oni me eja yenso ye wo eso say ye na obi free small girl 16 years 10 years ni nyina meje se me na mo se afi no menya 25 me suma ye oluman minister me se bia mi wura nkole na mi wura mpanim hwe
nyame breso a wo skin kura obey ne fefefe no kwasam wo body obey ne fefefe to obo ase wate ne nyame beye bidi amaw entina ba bi ne ensu bo ho so aduma bia wo se wo ye reta so ne ye aduma se eba sa na se wo se me dia me nya aduma me dia metena fa ko a ene de maame papa ende emwa wo to obo ase ba bia wo se wo de wuti wura bia wura na wo wura so di no kura manipa no no kwasam ye papa manipa no ye dia wo betimi aye na nyame ne breso a ha ne breso a ha ne breso a obeye ne fefe minister mami njai mami nuam nyame sira wo pa mesi kanka bi no aye ka fa no to so mame kanka bi we du tan bi a enwo ne aduane amomode atiwo ade be chia mbadi na kanka bi abe tom na obeye dai Uni. Wo be dai, wo be ka se uni. Chinchen tu baby no, asa hitiri no wadi. She. Ni kanka bi aduane. Ya ni wo da ye na ade chi ye. Me ma me si en kwada me se na me da wo so na. Ni na ade chi ye. Yeah. Abusia. Wo betimi asesa the narrative what? You can change the narrative. Right? Last Friday na me ko baby. Ana me duru so ame aja olumai me twa esi ana ma hwe me shirt papa bi na me tikem na me shia me former staff bi me huna na me gina e na me roll call from say as ma me na ho te say sister na instead of a cassette ne ho ye no I say why you feel na so won so why you feel Mami, onyame wo be hira wate. Hwe. Me se nanu fia da na de. Em se me ho ye fe pa. Madam fu bi se hia me. O hwe me se uti ya fatal. Osofo rasta go VIBJ. Me dofo me hyewu nkran. Enka ti wate en say onyame wode wo be sesa wagusua. Amen. Eye wo no wode bo be sesa. Amen. Nana your junior. What do you say yes so ye dada bio? The nkrofo keke na he skin idia. Ase wo no ye dada bio. Nana your junior akoya na wakonafu. Konafu wo dominasi. Ko fa pe ba ko setie ni. Na say na wo kwafu mu. Nana say nyame men kran wate. Nice one. I will say, you change narrative now. It means any of the change. No custom. And to say, you come back with me, 29 verse 11. Yeah. Say, I know the plans are for you. Yeah. The plans to prosper, but not to harm you. The plans to give you hope and to give you future. Yeah. I mean, see, the family, no, ain't me and limited. Am I fine? The old so listen, definitely be inheriting him. No question. But I don't say that will be the end. Yeah. Can change it. I be a one pie in a constant when changing them. I make issue of a circle. Yeah. Which your father for. Oh, no. True. Those around us, and I be it may promote you. True. No, my phobia. Baby, I am quite brown, young quay. How do you expect your life to? If I mean, yeah. Oh, I mean, it was say you have to see yourself with people are or more matured mind. Or making your boy and push you forward. Yeah. Or making you encourage you. I be a new encourage mom. Since school, you acquire me in school. Yes. I be all baby. Or making young quay when I school. Or making young uncle. I can't wait to second school per bridge. And yes, I am life anyway. On so when she maybe. So I'll only be a struggle to promote never. Yeah. But maybe go school. The baby being no sabe a best narrative. Into our parents and once they say, don't go to school, let's also debate this in Mundia. A better sign narrative. I and tell me in court education. Say, man, is young swap. Can you say at least I'm working?
No question. And then first from say seamstress. So we are fashion designers. No question. So co-universities are a full course, full-time course. So any of us in focus because I can't see a change. Yes, I would have said, I want to be like this. No, you should sacrifice. Why was it say? Often a couple one. No question. The money in a between. Intimidate me, can say, you in a couple in chain. And if you are going to a couple, you should have the faith. Na yɛde nya nyakopɔn mu nyam no ɛyɛba yɛ so id senior nyamisrao Apostle Dr. Nanaya Jr. and our training canon, the wisdom president no and a kwaku benchi as well be PFM ha na ye din komo no na metim se nisio adware me ba no because makai no hwɛ you can change a certain narrative edu brebia abusunya akora beka se wo suni mfaso but the brebi pepa wo a wo ne yesi wo suni mfaso no wo mu nyina ba be down eno ho nkomo na me ne wudi no but the wa dwuma e wo se wo ye o emfa won san hye wo damiri fam so be change narrative and ye okura wani be gu ase kokko wanim na manya me mmra brabonum dia kai wonku ne me kwaku me mo akwa ba biem bibia boko de ene enkomo aye di ni say you can change the narrative wo hia busua na ye de ato ma me mo so no wo wonyam betimi afa wo so ma yen hu testimonies di nkomo kire nyame ma papa nyame aye nyame wa ye awie no kwasem na yen no ma na yedi anyumtofo achi eco programs ye load ye no ye load o ye nji pay ni make us we backing vocalist o hwe ye load speakers no ba na de canopies ni mu na mu ye loading boys ye no ye nda ketua so ho ye frɛ bibia a kyɛde omo antonyum na ya to scale go omo so na momo kofa ye wie ni ye cheke a ni ya tibia ma na no wanya ahia ya nese loading boys ni na ye ne nyum to ni kase bi kura ko program bi wo ba bi ye wie ye pa kyɛde wa fa ne ka mu pa Trace loading boys no mo enya hwe what the nyina akọ papa ye num no na tebubu lorry station ye koto sa box yi ya titi 5 cd ne ya daso amade achi na abesole sebi mponche ene omo agya na ye atwa ho ahia no ye num bi na abusuafo kasa ne ye koka bia almost said wo no graduates kasa wo nso beka bi by ene yenum din na abusuafo de je fans omo de udin je fans me da bia meka say o situation na wo mu no entena faako emfa wo nsan hye odemre fam na ebeduru baabi ama onoma na omo sere wo no fans omo beje no wo na wo ye wadwuma no kura sa fans no wonye na so omu didi udin ho so na ya udidi mi din ho yi enti papa abrabo no enka achima obia no kwasam o pese ka achima wa ne be ka achi ama na mmom mbo ho so na wo so be ye adwuma den paibo ani nyame aka ho a nyame anwumtini no oto nwum bi se wamfa ya amase obegu yanimu ase o no kwasem na mmom de ye bai se obehye yanimonyam na animonyam hye no nso ebeba no nso no wo no na wo se udi kan ball ho so ansa na animonyam hye na ba ewurade won kyerɛ wo se ye ya ye se ewurade bɔ kwan to ba bi ekwan ni ekwan no wɔbɔ na mmom wo ambɔ wo kwan na nyame won tene no wo ambɔ wo kwan a nyame won tene no enti hunu se wo kwan na wo bɔ no eye kwan pa na wo bɔ ama ho anase kwan bɔne na wo bɔ ama ho
abrabona ye bono yen hwe ya na motuo mu ye efia ye tim yenum kasa ene will be brave because of nenum kasa akoma ekuta nipa bi obi brave because of nakoma den enso nya sana abrabo ne tie abrabo no eye ntobo ase no kwasem abrabo no eye abotre abrabo no enye mrikatuo ene wo bi atumrika de wo pen wanyo nenso obre kohwekura da wo bi achi enye sana ye no meka ye wie ss foforo madam fobi makati and I'm a friend so ma me credit you go school na say nyina bad boys ya na so now we a bad boy me go school na me bad that town on there fro bankus me see udru konongo entrance wo de konongo udru station wona you see wa taxi rank wa busa drivers ne say o hwe bankus ye do be bam dom a kire mbe yes wo pa betie pa ai na boss me ena na me tiri mo den enti me ko school me ndi sugar da no tiri mo den adenu ma bre ne menya na wo me tonu wa beje ebiem beban no na ache enti na me kase abrabo no eye plan o me di plan obi abeji bi me ndi sugar enti u ba me di gale na sugar nim na se oro ya wo wade na oche otuma tuntia no ne efa ne ntuntia o ma tuntia no ba me di gale na sugar nim enti u me di bi because me manage me ho e wo se me di na me men na metimi sua de be sha abusua na animonyam my god we abrabo strategy so enti me ko school sugar de me ne to nkwanta pai by force na papa wo sugar nkitinkiti bi wo ho no megu konkom me bai na mbe peja ba ko na me de koi se me de bi tum aduane mu a o ba ho a me se ye aduro me yale bankus bankus abronti na me ton kwa ye aduane nyina de sa sugar ni bi enye se bia na me mpese me ma me yonko na mum na me hwe me ho esa me de ma wa menua me ho be kire me bible kura se papa ya ba ye mfiri wa koma mu na eye bone obekotu sesi azo enti no ne manage ya unti abrabon enye mpre ho en madam fu ya sama american ye real school adwuma nkoye me friend makati me pe credit wose me kire wo kwan no na wa amfa so ene me mesi boys quarters maware me woka ena me say wodi esese die me ye na mba fie eden nti na me say abrabon na ye ebo no wanya ntobo ase a ba bia nyame pese wodi wuduru no wanhwe ya wunduru ho wose woke ene ye we o kire me nioma bebre me ye nyim nyina wie na ka last one ameya bibia bewie na se no ekwan bone su na wokofa ya na ekwan bone su na nka me kofa no na last one no mimi ye hu kakra uti hoi mitu yi mi ye hu kakra anti na du tabia yala ho popo no bebia o kire me se me nkofa no na me se ye ne bebia maduru mewu a mewu abrabo ne wonyame nsem boss can you imagine say ene wonu mom timi frɛ me say the 20 bi ma me my god abrabo no so kire kwan a wan fa so no sa ene wonu mom frɛ me say me mpa 20 ma no ninja pade nyina ene waton my god abrabo enye mpre ho huno adamfo a woni ne nam no amfa wankɔte bia bi ma ɔkina bi obɛbra kase nyame ni hɔ hunu wabusua woni wo motie because abrabo ya yeboy enne wo bi ho kire no because of abusua wo wom abusua wo frim make say ebia wo de enye suku make say wo de yensa no djuma nemom abusua no school for dos wo munti wonsa no djuma no yebu abomfia ebu abamu abrabom emma abusua fo mbu abam emma no mbu abam o busa ho se ni padodo sen na awie suku a omo aye onomo aduma ne busa ho se ni padodo sen ne kutansa no djuma a wo bekọ wasi wei mia madjuma
obi a wako sukuu bia hye obi ase no kwasam busa ho se ensano dwumafo dodo sen na hye obi ase enti se na wo ye ensano dwuma na obi di sukuu twa wo mpo a ka wonu tum na se wo ko sukuu nso na obi te wonom na se wono nso ti computer anim na wose wo bu obi kwasea eno so wo mfaso so ne sukuu na mini aka wonu tum na da bia nipa na ni te wo ye danya nipa na ni beti na ni ti a ekowie wo sen kwasea ni ti so na agora gu sanete na ni ti a ekowie wo sen abraba yebo no meka aka se eye ntoboase utumrika wa abrabom na wo hwefom a osole ye be ye ya ba wunya ntoboase na wo tehwe a uhunu kwan ya be fa so asole ba utumrika na wo hwefom a osole ye ya enne wo kase obi aka ya wo sem bi a kire wo abrabom nti no adwuma wo ye kora wo jai he bema debi menjayo enu na ehye wo den no kwasam emu wo hunu nyame ani monyam okoto obi wa adwuma mu ma na ka kire wo se peso jai adwuma wo jai adwuma ogusutim sister brother hunu sene obetutu wanamo na abrabo no eye ntoboase enyemrika yentie nipa emfa mobra papa medase nyame shira pa yentie nipa mfa mobra yetie nyankopon kwaku benchi ye na otene nka no abusua onyame onshira na onfam free adumu enko adumu onim se me check here no say April 8 and a 4th year or Sompa. Yeah, April. Nyame wa ebi pa. And then me met me a juma wo TV ni radio so emfinsia 9. For 4 good years, kwasi da bia no. Enipa hwew ehun e wa fidikasi so. Nyame enshiro bibia. Abusua ene your production line no enie 054 11 266 26 054 11 266 26 ebiana bibi shawo so bibi kire wo so bibi kire wadwene wo kwama ne ebi mu wo hia obi ne na di nkomo enra na me free confidence but you run about I don't got confidence when you say because di mutu yo mutu ni aben kwan na me ba na me phone ringe na branch be frame me or see minister me show but the problem is me why na ya me say me come and wadru or say opia bontin na why only problem but so be rad them no ba beda na bibi hye ne say on kana no aduru na so opani me pompa ye wo Yesu dimo se tumi biada e kasa gu asum se kunhu o se wo ho a nte ba ne tima de ba ne say fry bj me abrante ne din komo be 5 minutes o se bibi afini mu enti me dofo obia ne adoma kyede anyame de ama no wodie se wo pese oku ho afremi ansa woni me din komo wia ansa no oku wodie me pa chawo se eyo se ye ho bone a number no egu ho no 054 11 266 26 bibi sha wo so pa enti eyo se ye ho bone wodie fremi na ni nin komo nwie woni me din komo wia ansa na de opesa wo ye no why na me ka se nyame ne monyam se woni bedi nkomo awie no bo se se mi kume ho a kama ya me ho me din se mu no me rofo me hyew nkran me bo abaso nyame won hyiraw na onye wo kase amen mama nya birthday we happy birthday to you Miss Ophelia aka Lady Quincy we every Rabia 2
our Sompa TV, Sompa FM, MCR, and now Osanso marketing department. Rabbi said, Yama water pass from Kokwan Sopa, or so Yami on show. Na on free Adumu and call Adumu. Yami Shraupi. If you're that, it came we nay Chanel a birthday. Chanel, one of our CEO of Strands by Shin. A war Bremai Nano Swansa, Bremai Junction, Nano Swansa, maybe a Ibiza pub, a one on the opposite Pepe, and a Chanel, or a beautician, Cassia Pa. She's a young lady. Yamiamana Suyan San Juma. She's doing so well. If you're the chair, we nay. Shin, the dinner did the mona, the Friday, Shin. Ha, nay, Shin, birthday. Shin, happy. Oh, China. We're garden you. Chala Shin. Asantiniba. But the dinner is Chanel. And you're kind of short, says Shin. Shin, you're more happy birthday. We brought a belated one home. Nyami own shroud. Na often free Adumu and call Adumu. Mamma fancy us ronko. Emma, my uncle Brebobi. Or immigration office. Stella, and I'll pay Nyami own shroud. Pa. Immigration for no dear. Stella, I quite Hawaii. Nyami own shroud. Ote, chronom. Tigo Junction side, oh baby. Yeah, Stella, Nyamishra, na often free Adumu and call Adumu or Adum Immigration Office, or more headquarters, one more, regional office, one, and Stella, I will Nyami Ushra, now from free Adumu and call Aduma. But therefore, Mamma Sima tell, one church, I'm out for no mana, sorry, tell, Mammy, Borum, Minister Medase. Na akwenya odi amemi mamintia rere so JHS B teachers for ewo ho ene masters for ewo ho nyina Veronica Fashion me was for mampo me de nchia sonko echia mo bebre se nyankopon onhia mo pa me pa cho me anusi no mame kwampatuom na mentia me bra ofi abroche ababedru Ghana ye friend no coach onene yire bra nyankopon hira pa mi se ma chede no e wo ho me baba beji nice one gogu chiadofo bi na yes sorry free from them papa ene de me de nche kwa ma me SHS meets boys anam no mo da room nyina kabinda ene banku sakani nchindo ene mechia ubia Milito Paulu Bigi ene atopa omunyina ene mechia ubia na ye twato okra memfama me headmistress ante kone waboa me pa eka se nyame nhira no woni ne kunu me da omo ase ene atrete na omo de maame boss ase Nana Junior so I wa ha say IBJ. Oh, Nana Junior. Oh, IBJ. I mean, Onshira Wate. Amen. Hey, Yabro! I don't know. And I that's a Bekai. Bekai. Ada Kofi IBJ, Madame Sonia. Adasa, Jamie Mumi Beamono, no mistake. Boy, we Yamasman by Abrabum. Nana, Ivy. And then we didn't feel the case so. Mabwa Basso. Ish. Na Madawase. Amen. I remember those days, way back, Kokobin time. A sumo, a high move, and I have for keyboard in the bra, and I have shamha, and I have say, na late in the moon, yet you go, as well. Yeah, Omi a keyboard is one end of one in here. That's a cool. Nanaya, Yamishrao, I remember there was a day giving an accident, a walk to the junction. Say a ticker in my your driving banner. Yada. The material on them one said, Pa send my TSC. The other lane articulated back. Many tia me dive course say active. I've been an eye of Junior Munina. Junior let me jail front.
Afi, what to mention? I'm saying, y'all men na. Say y'all didn't go one that. Miss me driving by. Yeah, go watch night and nearby. Mrs. Mother. Yamini dear, one for free. Ya only name. There was a day. Man, so come hoyete near 207. I'm Robert Scochesi. We are what mechi. Me so grateful what it. Me is some in country say or that was. Amen. Me either create them for some in country wound and I have junior so that was what. No say. Any ya. So we need your baby out. Neka wound I have junior dear. For do when a bush. As you say, no, I was hey. Me to many so could him there. Me see will be so quiet. I'm so proud of you. Thank you. Yeah. Catch it, sister say, me danas. Mate. Oh, show to Betty. Me danas. Now, Chiado Foga, sorry. I'm a speechless car. Oh, really? Yeah. Wow. But Miss Meda was because, and you penana, a baby way. Yeah. Even though I am not touching it, but such opportunity in car, it beats me any other person, but you chose me. Into I'm Terry, but I was another junior and I shut that. My main chat, my phone. Yes, I miss you. What would you move you? I mean, sister. Sister, the #1 supporter, you know. Maybe we'll be able to answer that man. I was on the two TikTok. Yeah. So now I was sending it, you know. Yeah. I say any views pa. I'm for himself girlfriend. Yeah, we come and comment section. I will be Ivy, Menchalina. Eja only yanimiu. O Shamia and see Charlie Soyan E. I don't go show so. Wow. Yeah. Me I bought 5 for a Christian for a binyana. Catchy. So then I call you Jumano. Wow. See, me channel. You see our YouTube no see there. Oh she. Oh you be a man no. And to let him why ya. Kada phone no no. What is? You too for. Abi. Enti me de ma no be si wa. That's right. De ma no be si wa. Abusia. Aha. Ana yedi dwumadie no ebesie. Our folk dwumadie eba wa kwamu. Kwasiada anopa bia. Nonson ekosi nonkono empire mu. And I was some for Minister Kofi IBJ. Any my bedroom for Eddie Jumadi. Ebra war. She said a person a bonum. Then so ye, and Frizie, and your manema. And Mo. There was a bonum. And so a freezy.